Assalamu alaikum dostlar. Карабалта мал базары 25-июнь, жекшемби, воскресенье. Кой көп. Курман айтка бирке баалар жакшы. Семиз. Койдор жакшы кетип атат. Мына достор. Суранычтар боюнча да мал алгам деп алайын десем. Дос, жаштары канча? 2 жаңы чыгып атат. 2 жаңы чыгып атат. Мооларда эле? Моолда 2 жаңы чыгып атат. Моол 2 жаңы чыгып атат. Коз тиш. Моол вообще коз тишкен. Мода ушундай жаш ташта. Мол козу мол. Тиш которуп жатат. Баалар канча болуп атат булар? Мол үчөөнү 25тен сурап атам, үчөөнчү. Үчөөнү 25тен сурап атат. Азыр артынан да акырын өтүп тартком. Куйруктар ачык. Эти да жакшы. Үчүнчүсү. Бул жерде да экөө бар экен. 16. Булар 16. Козлар, булар да? Козлар. Козлар 16. Буларда да ачык. Буттарын сурайсыңар, буттарын. Эми дос номерин айтып кой, Карабалтада эле? Тельман деген айылда, Панфиловский район. Панфиловкада экен бул, Тельман деген айылда. 0700 0700 86 96 86. 86 туурабы? Все, мына достор, чаласыңар бар. Алганга ойлорду, жакшыларды тартчы деп. Байланышасыңар, сурайсыңар, түшүп бересиңер да? Конечно, сүйлөшөсүңөр да. 60тан сурап атасыз, байке? Жаштары кандай, байке? 2 тишemiz сайып атат. 2 тишemiz сайып атат. Линиялар бар, байке? Линия бар. Линиялар бар. Адресini жакшы, буттарын тарткыла дейсиңер, буттарын да тартып берип атам. Бирөөсү төшүн, бирөөсү бутун разрезни. Спортспорт жанында тур ол байке. Спортспорт ойлоп бар. Очколо жакшы. Жаңы сайда тише байке. 60тан сурап атасыңар, Байке, номериңизди айтып коюңуз, эми буюрса буларга кызыкканда. 0500 36 16 16 16 69. 69. Байке, чаласыңар, сурайсыңар, балким бүгүн өтүп кетпесе. Бул арашанды канча сурап атасыз, арашанды? Арашанды бар, арзан эле. Арзан эле. Канча бар? 17 миңге берем. 17 миңге берип жибересиз, 17 миңге берип жиберем. Катай. 4 тиш. 4 тиш. 4 тиш. Тетигиндер 20дан моолар 30тан. Моолар 20дан сурап атасыңар, байке? Жок, наркылар 20дан. Моол көп, Жаштары кандай, байке? Тиш. Жаштар көп. Мол өкө. Моол өкөч. 25тен. 25тен, Козлар жок, 25тен дейт, моолар 22ден дейт. Жок, наркы. 25тен. Бул жакта сиздикиби, байке? Бул жак байланган сенсиз, Курманчылыкка. 25тен. 25тен сурап атасыңар, 25 дейт, байке, 17 жарым дейт. Койлор жакшы экен, байке, номериңизди айтып коюңуз да. Денсаулыктары жакшы, байке, бир короодон, Токтулар. Тиштери канча? 2 тиш. 2 тиш, Байке, 2 тиш. İstегенде сурап аткандар болсо, үйгө багып кое калам дегендер. Номериңизди айтып коюңуз. Номер 0999 0999 44 12 86. 12 86 44 12 86. Байке, WhatsApp номери. Мал болгон. Денсаулыктар жакшы. Канча сурап атасыңар мо кара койлор? Мо кара койлор. Bu 12 жарым. Мо 12 жарым. Bu koz men 18. Мо 12 жарым be? 1 yaşar belki. 12 жарым. Мо koz men? 18 lira da koz men. 18.
Ne kızıl kozlar? Var 12'den. Urgaçı yok. 12'den. Hadi. Ата, Кочкора почем просите? 45 просит. 45. Возраст какой? Полтора. Жаш. Yarım yaş değil. 45 mi? 45. Dost çarba koyuyor kançadan? Koyuyor kançadan mı? 15 tane var le. 15 tane. Çarba koyuyor. Брат, почем просишь Кочкоров? Это 30, 25, 30, 25, 28. 28. Жаштары қандай бұлар? Возраст какой? Ол эко 1 жашта да bu. Bir de. 1 жашта. Bular 1 жаш 4 ай oldu. 1 yaş 4 ay. Год и 4 месяца. Погодки. Ата, ассалаумалейкум. Қаншадан тұрып отырсыздар Қочқорлар? Я. 35-тен болды. 35-тен тұрып отырсыңар, е? 35-тен дейді. Жаштары 1 жаштан өтіп қалды, е? 2 yaştan 35'ten bir vermedim. 35-тен берген жоқсың. Ата, 35-тен берген жоқпын дейді. 2 жаштан өтіп қалды дейді. Семізген өте семіз. 35-тен берген жоқпын дейді. Қаншаға беріп жіберейін десең? Көңілің. Қошсың, е? Қарашың. 35 не адам. Семізген, е? Алдыңар ба? Қаншадан болды бәке? 15. Бәке, кім олар? 15-тен болды. По 15-тен. Ұрғашылар, бәке бар, е? Все, бәке, мал бөрісін. Бәке деден бұл жерде бізге мал болған дегендерге. Ойлырдың, бәке, тіштері қанша тіш? Yaşta. 1 yaşta, ne? Даже 1 жаш жоқ. 1 yaş yok. Mal olan деп сұрақ көмек өтпесің. 4 baş, бәке? 4 baş. Urgaçı. 4 baş дейді, Urgaçı дейді, бәке дейді. Линиясы да бар дейді. Номеріңізді айтып қоясыз, бәке? Номер 705 705 36 36 39 39 87. 87. Достар, ошол номерге чаласыңар, сурайсыңар. Каналда деле, бәке ойлар. Қочқор қанша сұрап отырсың? 35. 35. Жашы қанша? Я. 2 тишти. Линиясы бар ма? Жоқ. Я. Нормально екен. 35 дейді, 35. Тұра. Дос, номерің айтасың? Қаралтыда ма? Қанша мı? 35 дейді. Номерің айттың? 0505 0505 62 62 62 62 19. 19. 62 62 19. 2 тіш дейді. Қаралтыда, е? Бүгін сұраныштар бойынша көбірек Қочқортардан көп Қочқортарды шығарып көшеді. Апа, қаншадан сұрап отырсыз бұл ойларды? 15 жарымдан, не? 15 жарымдан сұрап отырмын дейді. Тоқтылар ғой дейді, не? Тоқтылар, 15 жарымдан сұрап отыр екен. Қарал ғой істегендер болса, апа, номерімді қалдырайын дейді. Қаралтыда ле, апа? Центрда ле? Номеріңізді айтып қойыңыз. Бәлкім бүгін может Номерім келбей қалып құрмандыққа сұрағандар сойғонға деле болып қоймын. Сойғонға 0500 0700 0700 72 72 51 17. Салтанат. Салтанат жерге Бірақ бұл семіз қойлар сойғанға қаншадан болады? Олар 17 000 сомдан туған. Түсіндірі? 17-ден сұрап отырсың, түштірі? Соның семіз. Семіз дейді. Екте жақсы екен, 17-ден сұрап отырсың. О, бар 17, е? Бар 17. Бар 17-ден сұрап. Круговой. Круговой. Түшіп берем. Шалғылай.
Номерин айт. 509. Devotski 509. Девотский dedi. 509 91. 91 90 97. 90 97. Mына бүгүн Доставка бар. Курбандыкка жетишпей калсаңар, Девотскийден. Bütmüş. Abgele aldı Alıp iki götürsün. oyda. Tart koydu iki oyda. Tart çıkarttı ondan. O kadar mı? Olsun. Жиырма Вообще sevimli. Бул канча? 21 bin. Бул да 21 миң дейт, бул да тиги байкеге караштуу. Bozgun da. Koçkorumчu. Koçkor 16 bin. Koçkor 16. Сурап атасыңар, э? O düşüp veren bin abi. Түшүп берем. Ким жетишпей калган болсо, байкем барып үйүнөн аласыңар байкеден. О, ачалып. Дос. Ассаламу алейкум. Коз кочкорлор канчадан сурап атасыңар? 17'den. 17'den сурап атасыңар, э? Баары 17'den бе? Üç görüyoruz. Түшүп бересиң. O 5 өө, 17'den дейт. 18 просит. Байке, сиз канча сурап атасыз, байке? Тоқтылар. Токтум, о. Кара мыкты экен, э? 25'ten, э? Байке, жаштары кандай? Endi 1 yaş bo'ldi. Эң бир жаш болду. Жаңы тышсай болуп турган, Hangisi э? o? Кара мыкты экен. Коз тышын тыштап, жаңы тышсай болуп. Бул деле ошондой, э, байке? Көпчүлүк калат. Достор, mo койдун, mo козу жаңы тышсай болуп. Байкенин номерин алып калайын дедим. Айма кара козуларды да, кара койлорду да жакшылап сурагандар болду. Байке, номериңизди айтып койсоңуз? 706 0706 15 86 96. 15 86 96. Assalamu alaikum байке. 17. 18. 18. 17. 17. 16. 16. 15. 15. 13. 14. 13. 12'den. 14. Moğollar 12'den eкен да. Байкеде опты. 8'tiki de var. 17. Semiz koyduk 17'den değil. Şundan. Ekitişi. Assalamu alaikum. Ata qancha bo'ldi ekan qo'chqor? Basi qancha? 100 deb so'rab o'tasiz. Tishi qanday? 4 tishi. Liniya bormi? Bunun arasında uzun çoğun ekan. Tattın Murat. Kaçak 12. Göremde 25 tane. Çok so'rab o'tamiz. Liniya endi to'xtatdan bo'ladi. Qaytib qo'yinib turmaydi. Başlayalım. Qarabotda? İyi. Hayır. Ha, Sarıboqda o. Nomer aytdingiz? 500. 5 0 505 58 88 49. 88 49. İskender. İskender deydi. 100 deydi. Baka qulog'i bo'yincha ne deyar bu? Geçenende 91 bolup çıkıyor. Arka bo'yincha endi 91 bo'lsa. Yaxshi bo'lsa. Bugungi bozorda ko'zga o'ringan bitgan bo'ldi.